All India Radio Churchanpur FM Zalakhat Point Megahertz Japan Hongi Pongke Ahi Ole Tun Jing Sang Dak Sagi Le Minute Som Legin Dokitonin Jing Sang Tutak Lakhom Manngaihnem Pan Ingai Ding COVID-19 Ve Mi Som Le Thum Ombe Non Zanin Lamka COVID-19 Ve Positive Pasangan Mi Som Le Thum Mukhia Khia Waite Laka STC BSF Wang Sunga 113 Battalion BSF apan mi kwatela midang lite state dangapan hongkik Silmat Higher Secondary School omte lakani Saikot Government High School om mi khatin symptom omziaka hospital isolation a omlel hiya midang khata hi lekum somni lekwa mi sinkhiang na ni lo inmun pansana MSF driver semlal hin medical department apan gezahi zana ki mukhia BSF ti ahile Rapid antigen test kit tungto na mukhia QA midang lite ahile VRDL janims tungtonin thekhia khiu hi zanhala positive somthum le gyat le zana positive som le thum ki gom da ka somni le li sungin positive som nga le khatching hi lamka a positive no me som kwa le li le pasal za le som li le sagi ki gomin me zani le som li le khat om laka Tuni tan inu me som gya le ni le pasal som sagi le ni ki gom mi za le som nga le ri dam siangin pot sak hiu a tulalin nat na velai active case no me som le ni le pasal som sagi le nga ki gom mi som gya le sagi et kol hiu hi STC BSF gangpi malham sunga om BSF personnel om te laka tuni tan in COVID-19 be som gugle li hi a waite July ni thumin mi khat July ni som le guken mi li July som ni le ni in mi som le khat July som ni le sagi in mi gyat July som ni le gyat in mi som thum le khat le zan July som ni le kwa in mi kwa mu hiak hiu hi YPS and Hanglam Kain ngat na bol. Yang Paite Association YPS and Hanglam Kain, a member rukhat COVID-19 positive from Tokisaya to Thang Tom Omte Poisain to Pon Bolo a positive from Tokisain social media to Diklo, Bulbal ni lo le to Swag Tom Te Thangin Om Jiuhi. YPS and Hanglam Ka Unitin Akasai Bi Kianga to Chian Akan Hiaku Tokitonin Hil Chanality Sangna Bolo a Waidung so in COVID-19 SOP so ya medical team in COVID Care Center CCC a ko idia pokhia chi Tokisaya to Thang Banglo Takin positive patient in ama in ina ananga ka hi chiuhi COVID-19 SOP so in CCC nelit muna omlel ahi dan leng taglangu a contact tracing hona leng positive patient bana vengsung miten leng ki thwa pina hoi tak piao chi hi contract test tracing ball om dung suin July somni le sagi kumsang ni somnia sample la ka omle RAT kit test tungtona negative ve ko ahi dan agesai pt apan zagin om jiwa Wai huna ki hel khating SOP zuin home quarantine in amu chi hi he to ke sai YPS an hanglam ka unit in bank sung le gam sung chitam jok ding de na thu swa ling bolngi taw hin tak lang a wai he dung so ya na ve tu le ain kwan te lungim na be lap tu ding le bank sung suk min sia na dia kwa main the chat lo thu the sang non lo ding in nge nu hi ngen na le ke zak sak na za tak lo wa thu sia la sia the za ka om non le YPS an hanglam ka in atung thungai to adinga kwa ma ha sa the lo ding o hin the sak na bolu hi ya ya thu pon saw lo ingai ding YPM lesa janang lam ka unit ta YPM lesa khat in positive on re na tung tanga social media gel sapthozol ring thubul balni lo tampioma wai to kisaina YPN na poi ke sama ma YPS na lam ka unit na kisai tia panina thuchia na ki kan le kan suya i zo no ina ni hai bang in thuchian ki the khia mai mi pi thi din an ki ta khia ai wai de le yu na pan positive tulai na COVID-19 positive hi chi thei nung ina ama pin koi munya ma na po thanga bangyama hi lo na ina da kalni wa ma medical department ya na nga ga sob zui na toita gina igel ka kinolo na ma to na ni nelet CCC
et kolin omela adin mun leng hoi to zelina boina bangna yam serious lo yam omlo ahi chi mi pi theina kon gen wai bana yai to ki saina mabana kwaman yai tu chian thei chang lo yam ai ki le tu zo ana mok the dal lo dinga ikingena azia ka ile yai tu zo tiong ki the dal chang mi pi hon su patawa aviang summi adin lem nom lo wa wai bana in kon pi ti adima mai leng lungtang na tuntu ai ziagina subi lap tu ai ziagina ne hedan thubul bal nei lo thazo ti ana thetal no lo din YPA jana lam ka unit secretary ka hon ngen noi Tuila area Tipaimuk Road Sul Wat Siang Tuila area khwa somni walin nexon na lampi dinga azatu Tipaimuk Road dunga akul ma zekin Tuila Area Chief Association le Gilgal Peace Camp te kitwain zanin lampidung wat siang uhi Tuila Area Tipaimuk Road akul ma zekin gari taito tia ding tan pha law hwai thedin monin oma hwai bial makai ten olmo in zanin social work ni uhi tunin sin som ni le ko amul pakai kum sang ni le som ni itri Tipaimuk Road akul tajin jungle cutting adang apai mo tajin pila hang hausa le Gilgal kem holam kai nain abhang sung mi pi tuni hin jungle cutting he ki bole ni pichewa hin sulai na to ki to a social distance maintain angai jin akhu in ama a group ila pangin hichi aba na sungu hi le kilometer som ile som na ke ka tabang itin hin hichi hi kum iga nam kat chi a hi government jo ana khosa lo hi tu nung tu bal jong le a ke sai ti government a khosa agam mi pi gan theina hi lampi boina hi a hin gal ko jab dingin jong ikim nun le he AMCT in countrywide protest zone September sangi somni tana UG le PG term and examination zo siang dinga university te the sangna UGC guideline dated 6 July 2020 zo kik ding phut nain All Manipur College Teachers Association AMCT member tin zanin countrywide protest zomuhi UCG guideline zo kik ding phut nain AMCT All Manipur College Teachers Association noya ki khai khom Joint Forum of Movement on Education JFME AIFUCT or Federation of Central University and College Teachers Association All India Federation of Retired University and College Teachers Organizations All India Confederation of University and College Non-Teaching Employees All India Federation of Elementary Teachers Organizations, All India Forum for Right to Education Bana, Students Organizations le Parents Associations College Teacher Tien Gamsung Pumpi Akipinna Neyin, MHRD le UGC Kianga exam ni site na ding, lampi dang ito asag dingin nga na bolohi. Teachers body to swakin ataklat danin, Corona Zaka Gamsung Pumpi Lao Thong Taka Omlayin, JFME le I-Factor yin student tema banding kwalna in guidelines zukik ding le evaluation ading lampidang nga ito asak ding putin ne chihi. Himale MHRD le UGC atot nuam lo ziakin, wain Gamsung Pumpi a student community te lungam sakma ma chihi. Hiang tamlam ka house sign asa worker te panpi. Zi thangkhoswan mung chief of Hiang tamlam kain zanin akhosungwa asa worker te kianga singpidon mandingin hu na sumpia hi. Wai huna zi thangkhoswan mungin again na a COVID-19 daw na pailala asa te phatwam ma maua sile hin kala leng phatwam ngai taka na sim ahi manun amau te za tak esak nain singpidon manding pia hin gen hi. Asa ten leng hausa puin athe siam na tunga ki pa thu genu hi. Tulalin Hiang tamlam ka khosunga asa facilitator khatle asa worker nga omuhi. Balving Village Authority in Tupuan Ball.
Valbeng Village Authority in Sanin the sangna thu pon bolu a Valbeng Village Authority thu nei na huam sunga gan hingle mi hinga adinga si na tan pha tun thei ding mun kwak nei ten hubing a hi kele kwal ding in thei saku hi zan halin khomin thanga omna pangkhat balwenga ato asian na poisama ama in sun pi thu pwangu a mabana hu chibang thiltung omno lo na dingin Valbeng Village Authority thu nei na huam sunga gan hingle mi hinga dinga si the na tan pha tun thei leito kwak wel le mun kwak him atung sit na bolding in thei saku hi waimun tia na pangle gan hing alu theilo na dia akima kianga dai kai ding in leng thei saku hi tununga to asian na om thei te pompit na ding a thuswa abolu a hi manin kwa pewin poimo nga iding in thei saku a wel kitosa atung kho lo le to asia the na mun ding nei pewma in akin thela ma sem swa ding in leng thei saku hi Numei Polten Vanman and Guardian DC Kianga Ngien. Chujanpur Joint Women Organizations CZWNYA ki Bolkhia Women Collective Against Price Rise Polin Lockdown Ziaka Vanman Nak Taka Hangto Gisayin Deputy Commissioner Chujanpur Kianga Geltho in Nale Thi Sakna Piao A Chujanpur District Sunga Vanman Nak Taka Hangte Sukbena Dingin Akin Lama Panladin Ngienuhi Women Collective Against Price Rise in Ataklat na a COVID-19 Ziaka Lockdown Puana Paulamin Niteng Poimo Zwak Tutien Vanman Nak takin pungsaku a Lamka pansan non-local sumdong mitien van abikin antang ako isa teu zwakyak dingin pekhe u lo chiu hi nibang sa hiam nungin aman pungsakin customer te laka zwako hin taglangu hi Lamka ho pisong montuam tuama vanman pundan surveyable dung soyun alu potato man chingsom thumapan chingsom nga in punga antang ge sikhat som ni lenga packing ki bolte sang khatapan sang le zani in pung chin taklangu hi vanman nak taka hansak a hi ziagin in kwan kho sakna niam te le nek zon na ki chian lwani lo tia dingin haksat na le puagi thupi tak hin taklangu a wai to ge sai district administration in enkai ding le akin lama pan la ding in ngien u hi DC Chujanpur Kianga na ki pia a hat kholam President Koki Women Union Chujanpur Zel Somi President Chujanpur Joint Women Organization le Mar Women Association Chingai Don President Jomi Mothers Association le R Lalkhomi Chairperson MPC Women's Wing Bana Enayani President Ima Leimaren Apun Balupin Swaikai uhi Healthcare worker ding lakna result swag COVID care center quarantine center tom Thomas same ding healthcare worker driver staff nurse le multitasking staff lakna dinga interview result zanin chief medical officer Chujanpurin so akhya hi driver post lia dingin thang resoi David Ro thanglur thanglian zone le hawmin lun to thang chingo a waiting list a Larem Road Pongzamwan Larolu Khamlian Pau Sumgo le Saimin Len Omuhi multitasking staff ading ami gyat laka omte a hi le Lun Swan Lian Tung Lut Siamlian Khuptong Kamas ke Kai Sang Thang Gin Hau Mangton Sing Kam Go Lian Ti Pau Sang Mon le Chingnei Siam Chingo a waiting list a Kevin Kam Go Lin Ginwam Kim Lamtin Lal Ro Khan Moy Keding Lal Swan le Thangzalian Gangti Omuhi staff nurse post omlani adingin Man Nei Kim Hoi Pineng Hau Kip Nyang Lam Jing Christina Nyang Kim Hoi Ngai Lun Priscilla Nem Zaning Baite Lam Khowa Simte Kim Ngai Lian Basti Dimthan Nga Moy Nyang Ni Hat Ti Vungrwati le Rebek Jingmal Som Jingwa waiting list sa Kim Ne Hoi Laltlan Thangi Lai Chongloi Priscilla Darlin Kim Ngai Lun Nyang Niamwan Kim le Margaret Chingbyak Lun Omuhi Tiel khia ka om te August ni khat kum sang isom ni jinglam dak som lekhatin CM Chujanpur office training ding in ki report ngai dinga hoi huna ki report lo om le amau ta nga ding in waiting list a om te sa pheding uhi ole tu jingsanga jingsang thuthak la khom isim khiak thile ipon khiak the hi ting a hi ngai he tu te om nom le tu ni hun sat nuam